Pakshadempum Uipamar Uipapau Khara update Taujari. Hezbollah Lebanon Bo Lanpam Ontokadore, Israel Army. Hezbollah in Israel Gimatakta attacks in Chataduna Lebanon Bo Lanpam Ontokadore Hana, Israel Gimaketi section Watamlagre. Israel Amadi Lebanon Gingampi foring the Hezbollah, Amadi Israel military Marakta, Akan Bomong the Kutok Nakramatung the Israel Army officers in the Fongtokibani. Israel known attacks at Harkliba Lebanese militant group Hezbollah si Hamas Singapunas Minariba group Amani. Amarum the Hezbollah Israel Gimatakda attacks at Harkrabamatunda. Israel Army Gimiketaki Levananda strikes in Jauna Akanba Mondo Kutona Kiba Asiki Matangda. Israel Abadi Levanan Ging and preferring the Makatana Kutona Givayai Hina UN Peacekeeping Force in the section Watamke. Hezbollah Israel Ging and preferring the Liba Lawishing Hutona Hingba community and Moriva. Satulagi matak attacks at Tuna Mio Amahatki Amadi, Mio Ahumna Asoka Pananke. Nakalamaromda, Israel Gazagi Mufunki Amokta attacks Zatari, Waradu South Holoctana Cairo, Face Summit Bang Togli. Israel Amata Sahandana Tingduna Tamgraba, Gaza Isipta, Izipamusum Gazagi Barataliva, Rafa border crossing Hangdogdon Tankbang Purapa Drag Kun enclave to the Zangla Cre. Ado humanitarian groups in the Masisum Nagi Ahupa Tangbangya Masung Samudra the Marika Matada Bani Haire. Iziplum Tang Bageta Masung Palestinian get Adugi Marakta from Amada Tangbang Drag Kunadu Sanction by Hankre. Madugibatung Dagi Tangbangadu United Nations or housing the Puragani Masung Mafum Adudagi Gaza Strip Pumbata and Tokigani. Ado Basarakas the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu my party for Tingana Powasa Kibaki Matung no Maishin Vita Gazagi Mafuka the Leva. Targets in the Israel Tangzaga Hinda Akanba bombardment Zatagre. Gazagi Lenga Pari Bahamas Grova Duna Fakiva Ani Ahanboy Natadula Kiva Adukimato. Israel attacks in Adu Zatakibani. Egypt the Gaza the Ahanboy Natangbang Bagi Dragon Zangre. Land Gagan Basiting Nangliba Gaza is the humanitarian Tangbang Pinanaba Ahanboy Nat Dragon. Tangs the Mite Iziplom Tangba Rafa border crossing the Gaza the Zangre. As in Siki Paumatung in the UN humanitarian Chief Martin, Griffith in the Fongdopada Tangbangi Polam Sing Piba Hova, Asina Gaza the Ladiba, Miam the Tangai for the Changba Polam Sing at that come later of Hangan Blagani Ivagi Tazava Fonke. Marangasi Taziliba Kanpoi Asina Ahovani, Arobanati Haiki. Maragasida Fence intelligence the Gaza host and the Pohaki Bado, Palestine Girogeni Tazari. France military intelligence the Gaza City Al Ahil hostal the Vokai Givado, Palestinian rocket kilogram, Mangagi explosive sauce pova, Amon Oigani Hanafong Dogli. Taudogas is then Tamna, Palestine Gimaki rocket Kafada, Soibadi Vokai Giboyambay Hanafong Dogli. Palestinian militant group Hamas Nasin River rocket sing Amadi, Iran Saba rocket sing as the Yauriva, explosive sauce ki weight Aduga, Gazagi hostan the Pokai Kiba, Aduga Sangdam Nabada, Naxinaba Marilai. Israel Gaza the Lanasi Horokpada Gitarak bombs in the explosive weight Gazagi hostan the Pokakiva Aduga Chauna Kenabalay Haire. France intelligence that is in Bedagi Fanglakwa from Masi, President Emmanuel Macron, transparent with among the hostan the Tokiba Togado, Tizin Bagi Fanglakwa, or from Miam Mapanga Fongdokibani Haire. Tizin Homton Basi, around Boina Fangba Evo, satellite image Amadi, at a Leibak in a share Torokwa, intelligence Amadi often charges. Information Punsil Laganay Nabadaki Fanglapa or from Madune. Hostel Court Yard of Fokaki Babomado, France military intelligence that is in Bada, meter Amasangba, centimeter, Humpudramangi diameter, Webasakamani, Hybakangamke. Madu the Java explosive charge as a kilogram, Mangaromni, Bombokaivam, Aduda Kadagi, Awang the Onba, Makulama Ledamba, Aduna Mafamaduda, projects and Jairabamatun Kadagi, Awang Lomda, Pythokibini, I have the Mayak Sangle. Hamas ki maiketegi hostan the Pokhaiba adu Israel gi yar strike dagine hana maral sigi Israel gi maiketegi wafam adu yakide madugi mohot bomb pokhai ki adu gi live video audio amadi atai kudam oibi yabak ya phongtok laduna Islamic jihad rocket kap tuna attack tawna bhawana bada soibadagi marakta tasilaga pokhaibani harake Libya gi foreign minister suspend tawre Libya gi rebel prime minister da phongtok ki bada mahagi foreign minister mamang chunde Israel gi diplomat ko unadana wari chanaruba gi suspend tawre hari Minister Israel ki diplomat unaduna wari chanaruba ki pau faunrakpadagi awang thangba Africa ki lebagas da miyam lambi lamjau do toktuna pendaba faunarage masina maram oraga Abdul Hamid Diavia ki maiketegi foreign minister Nazla Mogospo suspend tawduna thamkibani haire Gaza da lan lep nadaba Turkey kina Israel da warring tawkhre
Israeli forces na Gaza isip ta operation chathari ba ado to ko hain afil tawruduna lan kangkhalak pahai ba sima misimina amasung awaba khakta hengat angani ana warning tawkhre Gaza da attack tawbagi thaba pakthok jawthok pahai ba sina asiana amasung kappa awaba khakta hengat angani ana Israel bo yeng thibe leader am oiriba edegwana social media da phangdoke haugiba tang tari da Gaza street da sasan pai Hamas militant group na Israel da attack tawkhiba amasung madugi matungdagi Israel na operation chatarkib adu tokna ba Erdogan na hanjin na apel tawke nakal marom da Ukraine da sahi asda dollar billion kungani fund defense da thadage Russia ga lan chokna maram oidna Ukraine gi sarkar na sahi asda US dollar billion kungani pan gi matak defense da thadage hana prime minister Denis Semihel na phongdokhre sanpham madu gi manung da dollar billion 18.660 military persons gi tarapi bada sinaki aduga dollar billion 9.55 rom na equipment armor ammunition amasung at defense industry production liba da sinaki ana prime minister na haike sahi asi an ba thama pon da Ukraine gi budget the defense sector asina khwadi gi maru oike masigi matung da social program amasung halkia da miyang thamke Israel gi lanme sina Gaza da ground attack tawna bagi sem Sabagi Thabak ma kha chathari Israel Defense Forces IDF na Gaza state da ground attack tawna bagi damak sem Sabagi Thabak chathari Houkhre numit kharni aste approve tawkiba thaurangi matungina lan chokna baji pakthok chawthokna na bhonari ana pawge sourcing haire approve tawraba operation plan singi matungina lan mesinda training tawri aina IDF na haike ground attack tawna na bagi dama Houkhre numit kyas da Israeli lamni lising kya Gaza ga lona ba paringda order ngai tu na leire Israeli warplanes na terrorist singi poison ching thuai ba yaba thuai dana mapangal lokthokla ba matungda ground attack haukani aina thajari Officers in a degazi Athomatam the Horagani and a Fongdoke Maragaseda, Houkhre Sahi Marfurum, Chubna Israel, Palestinian Singilam, Oko White of Dunaleragli, Awaisi Israel and missing Amadi Hamas group in Marakta, Akan Balan, Sona Duna Mioy Tauna Duna Mioy, Lissing Manga, Chadruklom, Sikrabat, Zerakasta, All India, Masles Itihadul Muslimin. AIMIM gi president asawidin awaisin Israel bo akan mamong da kandem tawba awa from phangdokhre Houkhre ba sahi marfurum chuna Palestinian singi lam Israel na kudum chanduna leragli ainam hangna akan mamong da Israel bo maral sikhibani Rajasthan Assembly mikhalga marileni na pamis na wangang bada waisin hai aseng badi Israel na Houkhre ba sahi marfurum gi matam asida Palestinian singi lam occupy tawduna laichilibani Mahatma Gandhi na Palestine si Arab singi lam ni England na sin English kini aduga France na France kini haramba wafam Oaisin na huna na panduna Israel bo maral sikhibani Handak da jura Jerusalem da leiva Al-Aqsa Masjid ki photograph ama social media da post amu oiba ex thagal do Oaisin haikibada Israel na nadrag na kanagumba amana violence sathariba du akan bomong da condemn tawi Al-Aqsa Masjid Israel na violence sathagi Hamas amadi Israel anigi lan haurakhraba sayul amagi matungda Missing lakun gani thui kaktamak leiba Gaza da miyoi lag tarha di may magai lehendre Masi phawad international community na tumina wa amatana ngangdana leire Houkhre ba sahi marfurom gi matamasda Israel da Palestine kudum chanduna leiragli miyamna sigma Israel gi miyot minai asda tumina khangduna leinari haike Hanagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na Palestine singi damakta wafam kya phongthok lamba ambadi ariba video su oisin namhake social media post la share dawrake Chinese from home Pakistan the ballistic missile technology pirambagi US na sanction thamjingre Missile sem sabada sangba applicable item amadi technology sing China da ki pitu na Pakistan ki ballistic missile program de chauna madeng panglambagi the United States ki maikhe ki China da based over company ahum sanction thamjingre and US State Department of Fongdorakre thawdoga se ki matang da US Department hai hadak thajin ka doriba sanction Handak thamjin ke doriba sanction ase global dan proliferation regime ki saruka moina athing bhasi thamgadabane US State Department warola madhai executive order 13382 gi matungina tongan ba khulai makhal ahum asigi manungda proliferates of weapons of mass destructions amasong dearments of delivery ki manung chale hariba makhal ahum asi China gi people Republic of China PRC kaktana supply missile tawbada sinnabane Nakalamarom da Gaza gi miyam Egypt ki Sinai da sakhandana ba Egypt ki president warning pigre
लाना जोकलबा गाजादगी मिचमसिंग इजिप्ट की सिनाइदा चंगहनदबा मरुओई हाने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी ने इराई नुमिता फोंदोखरे सीसीना वफुमसिंग असि इजिप्ट की कोनोंग कायरोदा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक उनबदा फोंदोखिबेने हाने इजिप्शियन प्रेसिडेंट हाइरे मासे साथीना खुदोंग थिनाय उबा वफम अमनि अमसोंग प्रेसिडेंट की हक पुमदोय लोइखिबा याय हाइना सीसीना वार्निंग पिखे रीजन असिदा कंट्रोल तौबा ngamdabo एरकपा याबा गाजा स्ट्रिपदा थोकलिबा थौदोकसिंग लाक्सिननबा थबक तौबिनबगी अपांबा इजिप्ट की प्रेसिडेंट फोंदोखे नकलमरोमदना ईरान यूएस बो गाजा की मेउक्ता इजराइल सौगटपगी मराल सेखरे गाजा एटेक तौबदे इजराइल सपोर्ट तौबा लेपननबा मकोक थोंबा इरानियन मिलिटरी ऑफिसर अमना वार्निंग पिखरे आइना सेमी ऑफिसर तासनिम न्यूज एजेंसी इरान नुमिता रिपोर्ट तौखरे इरानियन आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मोहम्मद बागेरे सगोन सुनमित तार्की की डिफेंस मिनिस्टर यासर गुलर के फोन वरी सानाबदा वार्निंग से पीखिबने नाकलनी रीजन असद ओरकलिबा फिबम सिंह मरुइना गाजादा ओरिबा फिबम की मतंग द खनखे बागेरे ना कि वाशिंगटन द नोंगवई अमसोंग वाशिंगटन द नोंगवई अमसोंग बोम मयाम जाउना खुलाई मयाम इजराइल दा मतेंग पांगसिन बासी यूएस की गवर्नमेंट ना गाजा मयाम की मेबदा चथाबा इजराइल की अटैक सिंग जाउसिन बु ओइना थोकनी अमसोंग गाजा की फिबम हेना लुहनगनी अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानाबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी